you once more. This night is a brief night that God has kept in order to impact your life for your generation. And before I take you into what I have to share, I want to appreciate the man of God so much for his kind of person, and I want you to appreciate him. Can you appreciate him? Let's clap for him. Amen. Why are you appreciating him? Because he has brought me to share God's word to you. Hallelujah. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for your grace, and we pray that tonight, as I share your word, let your spirit be mighty in this place and convict our hearts and prepare us for a generation. Amen. Amen. I want to read a familiar scripture. Then I will begin to talk. Jeremiah chapter 1. And we are reading verse 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you, and I ordained you a prophet to the nations. Now, I want to share with you on what I titled Born for a Generation. There is no one of you that is on existence by mistake. Some of you may not like the time in which you were born. Some of you may not like the family you came from. Some of you may even be an accident to your parents because they never expected you. Maybe your parents expected a girl and you came out to be a boy. To them, you are an accident. Maybe they expected a girl came out to be a boy. Maybe they expected a child that will be light in complexion, but you came out dark and they are disappointed. But I came to talk to you today that you are not an accident and you are not a mistake. There is nothing about you that is originated from man. You are the idea of God. Do you see the way you look? That is the idea of God. It is not the idea of your government. It is not the idea of your parents. Your size, your nation, your family, the way you look
create you to be. Wewe ni namna bora Mungu amenifanya kuwa. And because of this, na kwa sababu hii, the Bible says, Biblia inasema, there is a mystery. There is a mystery about everyone that comes to this world. Kwa ajili ya kila mmoja aliyemleta. You are not born in this world. Haujazaliwa kwenye ulimwengu. To accomplish people. Haujaja kukamilisha mambo ya watu. To accompany people. Kufanya mashindano. You are on earth. Uko kwenye ulimwengu. For a mission. Kwa ajili ya kazi maalum. In your generation. Kwenye kizazi chako. The Bible says. Biblia inasema. God said. Mungu alisema. Jeremiah. Yeremia. Before you were born. Kabla hujazaliwa. I knew you. Nilikujua. Have you ever imagined? Unaweza kufikiria hilo jambo? That there is a man. Kwamba kuna mtu. That knew you. Alikujua. If you are 13 years. Let's say you are 15 years. Unaweza kuwa na miaka 15. Or you are 20 years. Au na miaka 20. There is someone. Kuna mtu mmoja. That knew you. Alikujua. 30 years ago. Miaka iliyozidi mingi ilikuwa. And you are just 20. Na una miaka 20. There is someone. Kuna mtu alikujua. That knew you. Aliyekujua. 50 years ago. Miaka 50 iliyopita. And yet you are not up to 20. Na wakati huo hujafikisha hata miaka 20. God says. Mungu alisema. Before you were born. Kabla hujazaliwa. I know you. Nilikujua. Exactly. Nilikujua who you are. Wewe ni nani? Which means. Hii inamaanisha. Your creation. Wewe muumbaji wako. Was a project. Ilikuwa ni mpango. For God to create you. Kwa Mungu kuumba wewe. It was a project. Ilikuwa ni mpango. He had. Alikuwa. A time. Alikuwa na muda. To write a project. Kuandika mpango wako. Concerning your existence. Kwa ajili ya kuishi kwako. And in that project. Na kwenye huo mpango. How many of you are doing building here? Building. Sijajua watu wangapi wanasoma ujenzi wa majengo. Maybe you are doing building. Kama kuna mtu anasoma anaweza kuonyesha mkono. Okay, maybe we don't have them here. If you want to build a house. Unapotaka kujenga nyumba. Before you start the project. Kabla hujaanza huo mpango. You need to write down the project. Lazima uandike chini huo plan. You have an architect. Lazima uwe na muda. Who will draw the plan of the building. Atachora picha ya nyumba. How the house will look like. Itakavyoonekana kabla. And make the financial budget. Ataweka na mpango wa fedha. That will sponsor everything about the house. Ambayo itakuwa na kila kitu kuhusu nyumba. And you also budget the time. Na mpaka na muda. That the house, they will start the project. Mpaka muda and the time they will finish the project. Mpaka utakapoishia. That is exactly how God budgeted your life. Hiyo ndio namna ambayo Mungu aliweka maisha yako wewe. There is a plan about your existence. Kuna mpango kwa habari ya maisha yako. And in that plan, na kwenye huo mpango, there is a human being. Kuna wanadamu on the book. Kwenye kitabu. In front of the book. Mbele ya kitabu. That human being looks like you. Wale wanadamu wanafananishwa na wewe kabisa. When you look at the human, ukiwatazama wale wanadamu, it is you. Ukiona ni wewe. And God, na Mungu, draw the book, akachora kitabu, and you, na wewe are in that book, ukawa ndani yake, and my image, na sura yake is on the back of the book. Iko ndani yake. Your image, sura yako wewe, how you will look like, namna utafanana when you are 1 year, wewe kwa nini uko hapa, how you will look like, how utafanana when you are 20, how you will look like, namna utakapofanana, when you will be 40, namna utakapofanana, when you will be 50, utakapoenda, when you will be 80, utakapoenda. In that book, kwenye hiki the kitabu, images are inside. Sura yako iko ndani yake. Amen. Are you getting what I'm saying? Unaelewa ninachosema? When you will get married, utakapooa is inside. Iko ndani ya the school you will attend, muda ambao utakuta is inside. Iko ndani ya Biblia. I don't know if you are getting what I'm saying. Sio kama unaelewa ninachosema. And in the book, ndani ya kitabu, it is written, imeandikwa, one day, siku moja, Divine will come from Cameroon. Divine atatoka Cameroon. I will talk to you today. Atazungumza na wewe. It is written in the book. Imeandikwa kwenye You are not an accident. Wewe sio ajali. You are meant for your generation. Umezaliwa kwa kizazi. In that book, kwenye hicho kitabu, the reason kuna kitabu why you were created, kuna sababu ya kwa nini uliumbwa, is written. Imeandikwa. This chair, hiki
kiti unachokiona was created kimetengenezwa for a reason. kwa sababu. Wewe, we are created umetengenezwa for a reason. kwa sababu. And that reason Na hiyo sababu is not for your community. sio kwa ajili ya jamii It's yako. for your generation. Kwa kizazi chako. There is a reason. Kuna sababu. Before you were conceived, Kabla hujawa mimba kule I knew you. nilikujua. God knew you. Mungu alikujua. He knows you very well. Alijua wewe vizuri. There is a reason. Kuna sababu. There is a purpose. Kuna kusudi. Now the Bible says, Na Biblia inasema Jeremiah Yeremia was created aliumbwa to be kuwa a prophet nabii to the nations kwenye mataifa, in his generation. kwenye kizazi chake. Jeremiah Yeremia is not my prophet. sio nabii wangu He's mimi, not your prophet. sio nabii wako He wewe. was a prophet Yule prophet to the people kwa watu that existed alikuwa nabii kwa when watu he was born. alipozaliwa. Listen and listen very well. Nisikilize vizuri. This world Hii neno has existed inaishi for so many years. hii dunia inaishi kwa miaka That the people na watu that existed 100 years ago, wameishi miaka mingi iliyopita. they did their own. They did their own work Wamefanya kazi zao in their generation kwenye kizazi chao and they went. na wameondoka. So they left this generation Wameacha kizazi for kipya me and for you. kwa ajili ya mkwako. Right now, Sasa hivi we are doing our own tunafanya kazi in yetu our generation. kwenye kizazi chao. When we are done, Ni wewe unapofanya, you will do your own. tunafanya kwa So I want you to know nataka ujue that God is depending on you Mungu anakutegemea in this generation kwenye kizazi hiki, of the Gen Z. kwenye kizazi The cha government, Mungu anafanya of vitu Tanzania kwa ajili ya is Tanzania, depending on you inategemea in the next 20 and 30 years. kwenye miaka 10 Some of you sitting here, wewe Mungu yeka hapa after 20 years, kwenye miaka 20 the present president kwa rais will not be the president of Kenya, unaweza kusiwa president rais wa Kenya, of Tanzania, sorry. utakuwa rais wa It Tanzania. will be one of you Anaweza akawa that miongoni will be the president anaweza akawa of rais this nation. wa hili taifa, The present governor rais wa nchi, may not be a governor kiongozi wa serikali sasa in the next 15 years. anaweza asiwe At that time, anaweza akafa, you sitting here, na wewe utashika na you will be the one utakuwa managing this community, unaweza ukaongoza jamii, managing the border. You will be the one. utakuwa mmoja wao. Am I talking to somebody here? Nazungumza na mtu hapa. So you need to understand Nataka uelewe that you have a generation wewe ni kizazi to serve. ya kutegemea kusumika. But the most bad thing about this message, kitu kibaya kuhusiana na ujumbe huu unaotoa is that there are so many people, kwamba kuna watu wengi, there are so many of you kuna watu wengi miongoni who do mwetu not understand ambao that hawanielewa. when you mess up with your life, Wanaweza kacheza na maisha you yako, are messing up with the destiny of your generation. cheza na hatima ya maisha yako. If you fail, Na ukafeli, many people will fail because of you. watu wengi watafeli kwa sababu When I look at you, ninapokutazama I see men and women ninaona wanawake that are created to be leaders. wametengenezwa kuwa I viongozi. see men and women Ninaona wanawake na that wanawake are created ambao wameumbwa to service this nation kutengeneza tegemeo and their generation. na kizazi If chao. you fail, Kama you utafeli, will fail God. utafelisha There are things kuna vitu God will not do Mungu hawezi kufanya if you are a failure. kama wewe umefeli maisha. God depends on you. Mungu anakutegemea For wewe the gospel kwenye njia to be preached ili ubiri when we are no more. kama hatutakuwepo. God depends on you. Mungu For anakutegemea wewe Tanzania Tanzania to continue kuendelea mbele when the present leaders kama rais are no more. hawatakuwepo. God depends on you. Mungu anakutegemea wewe For the businesses of this Deborah. For the businesses of this Deborah. okay, kwa ajili ya biashara za watu wa Tanzania And the businesses of this nation na kwa ajili ya biashara to continue running kuendelea kutembea zaidi. when the present business people are no more. Watu waliopo watakapokuwa There is a destiny on your life kuna hatima
life in the hands of God. So you are not supposed to fail God. In this school, there will be 1,000 students. I don't care if they fail. But you who are seated here, no one of you should be a failure. Listen very well. What will make you not to be a failure? What will make you not to fail a generation? Listen to me. When you fail yourself, you fail your parents. When you fail yourself, you fail your country. When you fail yourself, you fail your God. So that is why I want you to shout. And you are going to say, I will not fail. I will not fail. Listen very well. You are not created to be small. Becoming big is a decision. No one will make you big, because God has already decided that you will be big, and He wants you to decide that I will not be small. I will be big. I will be big. Listen very well. Where you are right now, whether your parents help you or not, your destiny is in your own hands. You don't need your parents to succeed. You need a decision, and your parents will push you. I'm not talking to somebody there. If you decide to be a failure, your parents have no choice than to push you to be a failure. But if you decide that God created me great and I must pursue greatness, even if your parents are poor, their effort will push you to greatness. Because God has already made you great. Listen to me. As I round up, I want to round up with this. Listen, many people they think that some people were born better than others. It's a lie. God can discriminate because of your sins. When you are big, God can discriminate because of your behavior. But when you were a baby, what wrong did you do for God to discriminate? What wrong did you do for God to deny you greatness? Everyone was born with greatness. It is your attitude that can destroy you. It is your bad attitude that will make you a better. If you want to be great, number one, you must know that humility is the greatest attitude that will make you to fulfill destiny. There are a lot of distractions. A lot of distractions. A man with destiny. A man who understands that he has a generation to serve. Sometimes when I look at your president, that woman, when I look at her picture, I fear. Where are the men? That is to tell you that there is a way a person can fight toward her greatness.
A person can fight toward a greatness. Mtu anaweza akapingana na hatima yake na ukubwa wake mwenyewe. Because in this nation, kwa sababu kwenye taifa, there are millions and millions of men. Kuna mamilioni na mamilioni ya wanaume. But one person, lakini mwanaume who is a woman, she said, I'm not going to be intimidated. Sitaweza kuogopesha. I will not allow anyone to intimidate me. Sitaruhusu mtu mmoja anitishie. I'm born to be a great woman. Nimezaliwa kuwa mwanamke. No distraction. Sio kuharibiwa. Listen to me. Nisikilize mimi. If you have made your life, kama umeshafanya maisha yako, and you start being distracted, unaanza kuharibiwa. You have not yet known where you are going to. Unashajua njia unayoelekea. But you are already na unashajua na tayari living your life anyhow. Umeshaishi maisha yako namna yoyote, you will fail. Ukafeli. There is nothing, hakuna kitu that will cut off kitakachokata a person's destiny. Hatima ya mtu yeyote, like age, kama Mungu 17 miaka 70 to 25. Okay. In between 17 and 25. 17 mpaka 25. That is where hapo ndio many people, watu wengi, grab the definition of their destiny or they fail for life. Wanapokosea tafsiri ya maisha yao na wanafeli maisha yao. You are not here, hauko hapa to marry, kuoa. You are not here, hauko hapa for boyfriend, kwa ajili ya girlfriend, kijana wa kiume. All those of you who are wasting your life, wanapoteza muda wao, and you think na unafikiri that you are beautiful, unajiona wewe ni mzuri, or that you are handsome. Wewe ni handsome. Listen and listen very well. Nisikilize na usikilize. The future yako is pregnant. Inahitaji the future yako is pregnant. Ni don't allow distraction. Usiruhusu God to take you away. Hiyo ndio njia from God's original plan. Mungu kupokea mpango for your life. Kwa ajili ya maisha. You are not an accident. Sio ajali. You are not an accident. Wewe sio ajali. You are not a mistake. Wewe sio ajali. You are in the hands of God. Uko kwenye mpango wa God. The plan of God. Uko kwenye mpango. My brothers, all of you here. Ninaona watu wote hapa. There is something God wants to achieve with you. Mungu anataka ufikie kwa ajili ya maisha. All of you here, there is something God wants to achieve. Mungu kuna vitu wote hapa tuliopo hapa. Mungu anataka kufikia hatima za maisha yetu. And how do you get it? Na unafikaje hapo? It doesn't go with hard work. Haiendani na ugumu wa kazi. It is not due at hard work. Haitokani na juhudi yako. It is about one. Discovering God. Kumtumikia. Submitting to God. Kujiweka chini. Accepting God. When you accept God, unapokubali Mungu, you have discovered the foundation, the honor of the master plan of your life. The second thing is working hard. Fanya kazi kwa bidii. If you don't work hard, kama usipofanya kwa bidii, God will not entrust you. Mungu hawezi kukuamini wewe with your destiny. Na hatima yako. I told myself, before I leave this world, going back to my Creator, I will have to preach to 250 nations. I will preach to 250 nations. Yes, because I am born for my generation. And so in my generation, I know what I'm meant to do. So far I have already ministered to over 15 nations. And in 2024, I had a national convention in my country. And I announced to my ministry, to my church, between 2024 and 2030, we are planting 50 branches of our ministry. We will plant 50 branches in our country. Why? Because I know I am meant to create an impact in my generation. Your generation is on your shoulders. Carry that generation with prayer. Carry that generation with hard work. You are here to be prepared. Carry your generation. And I'm here to talk to someone. God loves your generation. There are witches in our midst. There are witches. They are here to fight your destiny. There are witches to destroy
what you are meant to become. Kile ambacho umetengenezwa. There are marine powers. Marine. Kuna nguvu za giza. They are here. Ziko hapo. To waste you. Kupoteza. So that you will have certificate. Ili usije ukawa na first degree. Master degree. Degree yako ya pili. Doctor degree. Master tatu degree. Having nothing to achieve. Because your destiny can be taken away from you. Kwa sababu hatima yako inaweza kuchukuliwa kutoka mkononi mwako. That is why you must be careful. Lazima uwe makini sana. And understand. Na uelewe. That God, kama Mungu who created you, aliyekuumba wewe, have something. Anacho kitu. In His plan. Kwenye mpango wake. For you. Kwa ajili yako. And you must cooperate with Him. Na lazima ushirikiane. I want to remind you again. Nataka nikukumbushe tena. You are born. Umezaliwa. For your generation. Kwenye kizazi chako. Your generation. Kizazi chako. Will look up to you. Your generation. Kizazi chako. Will depend on you. When I was sitting there, nilipokuwa nimesika hapa, nimekaa going to that place. Nikaenda pale this way. And the Lord told me. Na Mungu akaniambia that you will be a very great man. Utakuwa mtu mkubwa sana. You will be very, very great. Utakuwa mtu mkubwa sana. Where you are coming from. Wapo na kama unatoka. This cannot be compared. Inaweza isifananishwe with what I'm talking about. Lakini ninachozungumza. I look at you. Ninapokutazama. I see a leader. Ninamuona kiongozi in this nation. Kwenye nchi. In a particular period of time. Kwenye muda fulani unaona. And there are many of you like that. Na wewe hapa. You will be a great leader. Utakuwa kiongozi mkubwa in this nation. Kwenye nchi. Big leader. Utakuwa kiongozi mkubwa. But it depends. Inategemea how you walk with God. Unavyotembea na and the prophecy I give for one. Na huu unabii na is prophecy for all. Ni kwa ajili ya watu wote hapa. Because you came here today. Utakapoanza leo. Whether you came by mistake or by invitation. Umezaliwa kwa bahati. I prophesy over your life. Ninakutabiria maisha yako. You will lead this nation. You will lead this nation. You will be great. You will fulfill destiny. No power will resist you. 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 I speak on your life. You will be great. You will be great. You will be great. In your marriages, you will be great. In your education, you will be great. In this nation, you will be great. None of you will be frustrated. I speak blessings on your lives. Let the fire of God come against every attack. Every attack against your destiny. In the name of Jesus Christ. The plan of God for your life will all come to pass. In the name of Jesus. I see Jesus. Nimeona Mungu, nimeona Yesu. Jesus will grow in you. Jesus will grow. Atakuwa, Yesu atakuwa ndani yako. Ndani yako. He will become very mighty. Atakuwa na nguvu ndani yako. The government of Tanzania. The government of Tanzania. Serikali ya Tanzania will be blessed. Itabarikiwa because of you. The Lord is saying, Mungu anasema, it will not be long. Hakuna mtu hata this generation, kwenye kizazi, they will occupy ataweza kutawala leadership places in this nation kwenye nchi with Jesus kama si Yesu inside of them. Ndani yao. The president, rais, will carry Jesus. Atabeba Yesu. The governor will carry Jesus. Itabeba Yesu. Big business women and men, they will carry Jesus. Leaders will carry Jesus. And who are the ones that will carry the Jesus? Can I talk to somebody? Everything I have said in this house kila nilichosema kwenye hii nyumba will come to pass. Some of you, you will be running away from success. Unaweza kupita kwenye njia kwenda
Because you came. Kwa sababu umekuja. Some of you, Nani miongoni mwenu? I know you are very stubborn. Unawezekana ni mtukutu sana. Even your family know you can never make it. Hata familia yako inajua huwezi kufikia kwenye tamaa. But because you came here, Lakini kwa sababu umekuja huko by thunder, by force, kwa maji na kwa nguvu, you will make it. Some of you, even your teachers, hata walimu wako they know wanajua that you will not make it. huwezi kufanikiwa. When they look at your results, Wanapotazama matokeo ya class kwenye darasa, is always, you are always failing. siku zote huwa unafeli. But because you came here, Lakini kwa sababu umekuja huko, it is not about it. sio kwa sababu hiyo tu. The Bible says, Biblia inasema before you were born, kabla hujazaliwa God already meant it. Mungu alishakuwa na. I came today Nimekuja leo to correct every spiritual nimekuja error kurekebisha kila makosa ya kila that was designed to frustrate you. ili yaliyotengenezwa ili You will make it by force. utafanikiwa kwa jina la Yesu. You will know Utajua that God Mungu works anafanya kazi through men. na watu, The things I have told you, na kwa sababu umekuja Mungu ameleta, whether you believe it or not, hata aidha unaamini au hauamini, you will make it. utafanikiwa. You will make it. Why? Kwa nini? Because you are not an accident. Kwa sababu wewe sio ajali, You are not a mistake. wewe sio kosa, You are the plan of God. wewe ni mpango wa Mungu, You are God's agenda. wewe ni Mungu, You are God's vessel. wewe ni chombo cha You are God's tool. wewe ni mjundo ya Heaven is depending on you Mungu anakutegemea wewe to rule this generation. kukuza hiki I kizazi. want you to rise on your feet. Nataka usimame kwa miguu yako And you are going to pray. na tunaenda kuomba, And you will say, oh God, nataka useme Mungu help me nisaidie that I will not fail my generation. nisije kufanilisha kizazi. Oh God, Mungu wangu help me nisaidie that I will not fail my parents. nisije nikafanisha wazazi. Oh God, Mungu help me nisaidie that I will not fail myself. nisije nikajifanisha mwenyewe. Oh God, Mungu wangu help me nisaidie that I will not fail the heavens. nisije nikafanisha. Please raise your voices and pray that prayer. Inua sauti yako uombe sasa, tunaanza kuomba. Masakataye prekeshana ya maso. You can pray better. Pray, 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 pray. You can pray better. Clap your hands and pray. Clap your hands and pray. Clap your hands and pray. You will not fail that generation. I will not fail my generation. We are standing tall. You keep the justice that God has done for us before we are born. God has renewed us. God has raised us as the leaders, as the business
receive an anointing. At the count of three, there is a power that is coming upon you. It is an anointing. An anointing to make it. When your family could not make it, you will make it. The power to make it, the power to succeed, the power to prosper, the power to rule our generation. I prophesy you will not fail in our generation. Open your hands. Open your hands. Close your eyes. I want to send the Holy Spirit to touch you now. I want to send the Holy Spirit to strengthen you, to give you wisdom, to give you power for education, to give you power to resist sin. Holy Spirit, I pray in the name of Jesus, take over the house. Holy Spirit, take over the house. Let the men of God in this house, let them receive the anointing. Those who are meant to become women of God, let them receive the anointing. Those who are meant to become doctors, let them receive the anointing. Let those who are meant to become politicians, let them receive the anointing. Those who are meant to become businessmen, let them receive the anointing. Those who are meant to become wise, big men, receive the anointing. In the name of Jesus. Holy Spirit, take over. Look at the Holy Spirit on you. Sister, the Holy Spirit is on you. Brother, look, the Holy Spirit is on you. Look at angels of wisdom. You are receiving baptism of wisdom. The last exam you failed is the last. The last exam you failed is the last. God says I should tell you, you will never fail your exams again. God says after today, school fees will never be a problem again. I prophesy provision for your education. I see 8 of you. You shall have scholarship to study abroad. You will study abroad. I see great men coming out. Look at the Holy Ghost. Look at the Holy Ghost. Sister, Jesus is touching you. Look at Jesus. Look at Jesus. Look at Jesus. Look at Jesus. Jesus is touching you now. Look at Jesus. The presence of Jesus in the house. Nobody has ever succeeded in your family, but you will be the first. Nobody has ever made it in your family. I say you will be the first. I prophesy you will be the first. Nobody has ever been great in your family. I prophesy you shall be the first. I release upon you the anointing of the Holy Ghost. Be possessed with the Holy Ghost. Close your eyes. Open
your heart. Funga macho yako. I see the Holy Spirit. Funika macho yako. Fungua moyo wako. I see the power of God. Ninaona nguvu ya Mungu Delivering you inapita ndani from witchcraft. Inavunja That witchcraft in your family. kwenye familia yako. See, the Holy Spirit is taking it away. Naona Roho Mtakatifu anachukua. The Holy Spirit is taking it away. Roho Mtakatifu anatoa ndani yako. Everyone used to be a failure. Kila mtu aliyekuwa amefeli. But the Lord says, from today, kuanzia leo, you will be the exception. Utakuwa tofauti. You will not be a failure. Hautakuwa mtu wa kufeli. God has brought you out of the bondage of witchcraft. Mungu amekutoa nje ya mipaka ya uchawi. The curse is broken. Laana imevunjwa. 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 Sister, God says I should tell you the curse is broken. Mungu ameniambia nikwambie kwamba the curse is broken. Laana imevunjika. The curse is broken. Laana imevunjika. The curse is broken. Laana imevunjika. It's broken. It's broken. Imevunjika. It's broken. Imevunjika. If you came here sick, na kama umekuja unaumwa, the sicknesses have gone. Unaona neema ya Mungu. If you came here stupid and dull, stupid, it is gone. If you came here cursed, kama umekuja hapa, the curse is broken. Kama laana zako zinaondolewa. If you came here as a failure, kama umekuja hapa mtu alifeli, it will never be heard of you as a failure. Haitakuwepo tena kwenye maisha yako, utasikia hivyo tena. Asante. Tulie kidogo, tulia, simama, tulie. Najua Bwana ametengeneza njia, ametengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia. Hebu tulia, mtu wa Mungu. Inawezekana kabisa unapoangalia mambo mbele yako, unaweza ukaona kama Goliath amesimama mbele yako, lakini nataka nikwambie kijana mdogo Daudi, ambapo alitishiwa na watu kwamba hutaweza kwa hili jitu kubwa, lakini alichosema ni hiki: unanijia kwa mapanga na marungu, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana. Sema nakujia kwa jina la Bwana. Nakujia kwa jina la Bwana. Nakujia kwa jina